Neng, sakedap, sakedap. Gimana, A? Pulang bareng Ayu. Ayu anterin sampai ke rumah. Enggak, A, makasih. Mau jalan kaki aja. Nggak apa-apa, Neng. Daripada jalan kaki capek. Gak apa-apa, A. Deket kok. Bentar lagi juga nyampe. Udah, Ayu anterin. Yaudah tuh, ayo. Nah, gitu atuh. Hup, A, hup. Udah nyampe. Oh, di sini Neng rumahnya. Iya, makasih banyak ya udah mau anterin. Neng, sakedap. 20.000-nya mana, Neng? 20.000 apaan, A? Ya, tadi kan udah nganterin. Kan A yang mau nganterin. Iya, Neng kan kasihan liat Neng jalan kaki. Jadi tawarin. Bilang atuh ojek.